neza tugiye kureba uko twashushanya enati muri Solidwork. Turaza hano file new part tuze OK, turangiza twongere duselectinge plane, dufate top plane urugero top plane, tuze no muto, turangiza tuze muri command manager dufate sketch command, dufate hexagon, tuze muri OG dushushanye, then select dufate east side tuyigire horizontal, dushireho smart dimension, dufate iyi side n'iyi hano, turangiza tuyihereze 50 cyangwa se 50 mm, then tuvivure hano. Tuze muri command manager dufate feature, tuze muri extrude boss bed, tuze blind dufate mid plane, dushireho 20 cyangwa 20, enter OK. Turangiza dufate iyi top side na moto, command manager sketch command, dufate cycle, tuze muri OG select, nayo tuyihe smart dimension, tuyihe 20 mm, then enter OK. Tuze muri command manager, tuze muri feature command, tuyikatinge, ubwo tuyishire blind, tuyigire slow hole ko dushagira ngo igereyo ndani, then OK. Murabona ko twamaze kuyikatinga. Hano tugiye gushira thread inside, turaza feature muri insert annotation, tuze muri cosmetic thread, ku iyi side turaza dufate iyi part y'imbere, tuze dusetting hano turebe asymmetric machine thread, blind ni through hole, tuyishire through hole kuko iragerayo ikagera indani, tuze twemeze hano OK. Tuze muri icon, tuze muri option, niturangiza tuze muri document property, tuze muri drawing cosmetic thread, then enter, tukirike enter. Murabona ko Israel inside zamaze kujyayo. None nimba Israel zihari muri inside, dushaka kuza ko buriya zageze hose zirimo. Turaza dufate ino top side, iyi side hejuru tuyigire no muto, selecting sketch command, tuze muri cycle, kirike dore hano muri OG, then select dufate ya cycle twamaze gushanya, tuyikandeho, duhodinge control key kuri keyboard, dukirike kuri line, tubigire tangent, turangiza tuze OK. Tuze muri command manager, dufate feature command, selecting extrude cut, turangiza hano blind tuyigire blind, tuyihorere, tuze muri flip side, hano turayikatinga kuri 40, dushiremo 4 mm, turangiza tuze muri draft, tuyerekeye kuri 45, turebe ese muri isometric iraba imeze gute. Urabona ko igaragara, tuze OK. Urabona ko hano hejuru yamaze kuba cut. Shaka dushobora kuba twakora mirror ya kano ko hejuru, shaka kuza hano muri feature command tukaza mirror, hano batubwira mirror face plane, turamiringa about, dufate top plane,
about top plane tumiringe ya extrude cut. Turebye turabona ko nayo yagiyeho, then tuze okay. Urabona ko nati yacu yabonetse, tuyirebere muri isometric nk'ibisanzwe. Okay, urabona ko nati twamaze kuyishanya. Ubwo murakoze, nabakangura kuri subscribe, share and like. Murakoze, na session ikurikira. Murakoze cyane.